Rasanina si kalangi Tuhan, sendah bengkat kita kubas pekan doa wari si petelukan. Mari dage ras-ras kitar sikap guna bengkat kubas kebaktinta enda. Mari si benakan kebaktinta. Ibas gelar di bata bapa, si jadi ingandu guna nehken pertoton karena serayanna. Ibas gelar Yesus Kristus, singa jari kam ertoto selaku serayanna, bagepe ngawani perpulunganna. Ras ibas gelar kesah si badia, si ertoto gunandu raduken krina tendindu. Perkuah ate ibas di bata bapa, ibas Yesus Kristus nari, ibas kerembaken kesah si badia, ras kam krina gelah. Amin. Aku kap di batandu, maka ku embah-embah kam, seh kam metua janah ubanen. Aku sinjadikan kam, maka ku tatang-tatang, ku angkip-angkip dingin ku kelini kam. Erpalaskan kata di bata enda si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab ndendenta, nomor 60 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, opelenga kita dengkahkan kata di bata, ras kita ertoto. Man bandu o Tuhan, ipenangkih kami denden pujin ras pengatakan bujur kami. Ibas paksa enda pe sikap kami kerina anak-anakdu, guna ngikuti pekan doa warisi petelukan. Kam dage Tuhan sinampati kemahandu nuriken katandu, simbreken pemeteh ras kepentaran, perpulungandu singgo sikap megiken sape, belin pengarapenna, tambah pengangkanna arah katandu. Kesahandu si badia singa jari ia, karena surah-surandu. Reh kami Tuhan ngendesken geluh kami man bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, ras juru selamat kami, ibas gelarndu kami ertoto. Amin. Mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia, si ibuat ibas kitab Joshua bin Dusada, ayat sada seh kubas ayat siwa. Kencamate Musa suruh-suruhan Tuhan ngerana Tuhan man Joshua anak Nun, pembantu Musa. Nina, suruh-suruhanku Musa enggo mate. Ersikaplah kam genduari, ras kerina kala Israel. Jenari keparilah lau Jordan, lako mengketi negeri si kuberikan man bana. Bagi si enggo kukatakan man Musa, enggo kuberikan man bandu ras man bangsangku, kerina tanah sini idalanindu pagi. Baleng daerahdu mulai
i gurun pasir nari arah selatan, terus ku deleng-deleng Libanon i utara. Ilau Efrat simbelin nari arah timur, arah tengah-tengah negeri Heti, terus ku lawit tengah i barat. O Joshua, ise pelang ngasup naluken kam, kidekah kam geluh. Aku ras kam bagi aku enggo ras Musa. Aku tetap ras kam, landigan pekam ku tadingken. Tetaplah ukurndu jana teklah, sabab kam kap siminpin bangsa enda, gunandatken tanah si enggo kupadanken man nini-ninina. Tetaplah ukurndu, teklah, jana ingat, ikutkan kerina undang-undang sini berikan suruh-suruhan ku Musa man bandu. Sada bagin pe ola lupakan, maka ku japa pe kam lawes jadi bagi sura-surandu. Bagi pe ola kam lupa, maka kitab undang-undang harus tetap rusur iogeken ibas kebak tindu. Pelajarilah suari ras berngi, jana arus iperdiate kendu, maka kerina si tersurat iba ije ipatuhindu, alu bagai laban cilang kam sangap, jana seh sura-surandu. Ingat maka enggo ku perintahkan man bandu, gelah tetap ukurundu rastek. Ola kambiar, ola aru atendu, sabab aku Tuhan di batandu, tetap raskam kujapa pe kam lawes. Tersikaplah kam, enda menjadi tema ibas pekan doanta sekali enda. Sitah ras-ras kuga Joshua ipercayakan Tuhan, guna teman Musa ibas ndahiken dahin, guna mimpin bangsa Israel 40 tahun dekahna i gurun pasir. Pengalaman kini teken kerina isaksikan bangsa Israel. Bagai pe Musa ras Joshua. Ibas kerina ngalakan persoalan-persoalan ibas perdalanan. Subuk imbang, subuk lau, pangan, jukut, cuaca, perjentikan si terjadi ibas perdalanan, enda persoalan si banci jadi rulih-hulih terjadi ibas perdalanan bangsa Jadi kepiken Musa la iberikan Tuhan bengket kubas tanah perpadanan. Iberikan Tuhan kesempatan man Joshua jadi pemimpin, sebab ngoi tekna kai perbeben Musa. Ngoi idahna Musa pe ngo melakukan kaderisasi, sebab kujapa pe ia kerina dahin-dahin ilibat kena tetap Joshua. Joshua pe idemi kesah di bata, sebab ia memang sekala suruh-suruhan si tutus, setia, retoto, dingen mejingkat dahiken dahin si iampekan manbana. Kepercayaan sini berikan Tuhan man Joshua, enda labo faktor kebetulan, labo merhat-merhat saja, labo gelah ngit saja. Tapi ia sendiri kinpe nggo isaksikenna. Kuga perbeben Musa mimpin bangsa kuga kelatihan ukurna. Jadi Tuhan netapkan ia guna gantikan Musa. Bengket kubas tanah si ipadankan Tuhan, tanah si dem aludadi res tengguli. Gunandat kendadi res tengguli ndai dakam,
40 tahun berputar-putar ibas padang gurun. Persoalan PJ kalalana. Adi bas tanah padang gurun pe melala persoalan, apalagi ibas tanah kemakmuran. Sebab labo bas kesusahan ngencabanci turah soal, bas kebayakan pe melala ngeturah soal. Arkiteken lit pe turah ngeperubatan, labor kiteken lalit ngenca turah perubatan. Maka Joshua memang go ipersiapkan ibas masa sulit. Kala singgo berhasil ibas masa sulit, ibas kesenangan, enggo reh ngasupna. Sebab erlajar jadi kalak susah, labo krina kalak ngasup, tapi erlajar baya, mungkin pedas ngenda krina tamat. Tapi kebayakan pebancing jadi ulu malapetaka, adilaras Tuhan. Makanya ikatakan Tuhan, man Joshua, bagi Tuhan engkau nemani Musa, bagaimana kari Tuhan nemani Joshua. Joshua harus ngasup, geluh ibas kata dibata. Kata dibata eime jadi guru pintarna, buku pintarna, ulu pemetehna, ulu kengasupenna. Sebab adi manusia singa jarisa, baci banlik kepentinganna, ibabaina kita lepak. Tapi dikata dibata, benar-benar. Labanci intervensi ICP, adi si baca kata dibata, megelut kita, megelut mekari kita lalap. Sebab memang dikoreksi na lagu langkahta. Ipersingetina kita rusur. Makanina Tuhan man Joshua pelajari suari ras berngi. Ikutkan labaci pelajari ngenca ikutkan. Kala sing ikutkan kata dibata harus patuh. Laban cir lajar ngenca ikutkan ka patuhi ka. Ading go patuh sekrina kaisi isurakan. Mabali ngenda ras krina serayan Tuhan bas proses pemilihan pertua diaken. Ibentasi proses tahapan sosialisasi, pemilihan calon, penetapan calon, pemilihan ras penetapan dung ngodung maka kursus maka itangkuhkan maka dahin. Ading go alo kendahin tutusi. Sebab lit ngepagi sada paksa tutus peate talanai banci. Maka sangali kesempatan tutusi. Resikaplah kam nina Tuhan. Katawari pe harus resikap. Serayan Tuhan labaci mekarus. Katawari pe harus resikap. Labo sangat senang ngenca, sangat susah pe. Ula arwa teta, ula kita biar. Nangdangi kaisi bakal jadi man banta bas ndahi kendahi nenda. Sebab engkai adi enggo itangkuhkan dukungan Tuhan go pasti. Pemasu-masun Tuhan go pasti. Tapi si jadi penungkunan man banta karena kepastin ketutusan ta. Daud pernah hartoto man dibata. Tupung ia arban kesalahan. Ula ibuat ndu kesah ndu ibasa kunari o Tuhan. Adilanai jay kesah Tuhan man banta. Banci gelarengan salit pas kita bagi Raja Saul. Ia raja tapi kesah Tuhan go man Daud iberikenna. Daud pe tupung lit kesalahan na. Sehkalia biarna adi ibuat Tuhan kesahna sebab lanai lit wibawana. Maka naman banta krina ngawan ni perpulungan. Siapai pe kita. Adi kita jadi ngawan perpulungan. Resikaplah jadi kalak Kristen si tutus. Adi serayan jadi serayan si tutus. Pengurus kategorial pengurus si tutus. Pengurus PJJ pengurus si tutus. Baskai pe kita perlu tutus. Makrina ngenda kita ngongenan na misa. Kami pe pandita pertua diaken lah kami tutus. Dat kami kangulihna.
tutus kami pe dat kami kang ulihna bagi pe perpulungan. Sebab hukuman Tuhan, pasu-pasu Tuhan tetap iberi kena mankala si erkemalangan, rasila erkemalangan man bana. Janah ikatakan Tuhan man Joshua, tetaplah ukur ndu raste. Ibas kita ersikap tetap ukur. Ulam biar. Ugagia belinna siman alankan persoalan. Ulam biar. Adi benar lalik kai peman kebiaran kan. Pala salah. Ulaka arwate tanandangi kai siman pangan, siman inemen, siman dahinkan. Arah japa pe Tuhan ngasuk mereka kecukupan man banta. Adiman manusia pindo kata-kata kena. Man kalak si deban. Terbatas kang banci berekena. Pindolah man Tuhan bas pertoton. Isei pe banci bantuhan jadi utusan guna mencukupkan kegeluhan serayana. Maka resikaplah. Adi Tuhan simbukakan pintu rejeki. Mata lau janari pe banci re. Tapi di bas manusia nari sidarami. Terbatas kal ngencang silit. Maka na ula arwa teta nang dangi kaipe. Enterem kal di bata. Enterem kal kalak si banci iberikan di bata guna nampati kita. Ibas kaipe. Ersepuh ranan sini belaskan kita. Labo ban beluhta. Tapi ban di bata. Simreken sa eman banta. Sebab nina Tuhan aku Tuhan di batandu tetap raskam ku japa pekam laos. Maka lalik man kebiarankan. Tutusilah jadi anak-anak Tuhan. Resikap kita kata waripe. Ope lenga menaken dahin-dahin Tuhan ertoto kita. Ken cadung sidahikan kaipe ulihna si totokan. Gelah na banci kita ngasup tetap ngikutkan kai sini pedahkan Tuhan man banta. Kita nggo ilantik jadi pengikut Kristus. Serayan Tuhan nggo itangkuhkan jadi serayan Tuhan. Ibas krina status singgo i aloken kita. Bagai pe pengurus nggo ilantik jadi sirdahin Tuhan. Erdahini bas pekenanggurna. Dahikanlah alututus. Resikaplah. Dahikanlah. Erlajar ikutkan patuhi. Maka na iberikan Tuhan kaisi isurakan kita. Ingin cakemalaman nateta. Memang mungkin pengalon telah melala. Tapi di dibata si mereka sa sisiti pe banci cukup. Lah kita kurang. Apa kita pangen. Lit tapi lah ternikmati. Tapi lit ngedeba. Lali tapi ternikmatina. Adi banci dakam lit ka ternikmati mabagi. Tapi siapa ipe adi berikan Tuhan man banta. Siapa ipe cukup. Adi labas Tuhan nari asape labias. Ersikaplah kita. Guna tetap dalankan padah Tuhan bas kegeluhan ta. Amin. Ras kita artoto. Ajari kami Tuhan jadi anak-anak-Du. Gelah nangasuk kami tetap erpenggurun man katandu. Erlajar kami arah katandu, iikutkan kami pedah-pedahandu. Kam sirban caseh sekai pesi ini surakan kami. Pemasu-masundu Tuhan diharapkan kami. Ibas kami dalani wari-wari kegeluhan kami. Endam Tuhan pemindon kami ras pertoton kami. Pegegehi dengan sampati kami. Sebab reh kami mindoman bandu ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Radukan krina kalak Kristen bas krina ingan ras paksa. Mari ras kita ngakukan pengakun kini tekenta. Ninta dage ras-ras. Aku tek mandi bata bapa sila ersibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus. Anakna si tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-ngudanari. Si so keliamen. Tergelar si Maria. Si ngendanami kini seran.
sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, pateluariken nggo keke ibas si mate nari, nangkih ku surga. Perkundulna arah kemuhen di bata bapa, sila ersibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi nggo mate. Aku te man kesah si badia, janah lit sada gereja si badia. Persadan kalak si badia, pengalemi dosa, kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepak sana kita ngendesken persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas ibas kita ngendesken persembahan. Kalak si ernalem man Tuhan balik kap ras deleng Sion. Enteguh lamu gurugur dingen la terpisah rasa lalap. Bali ras deleng-deleng sekelewet Jerusalem. Bagepe pengkeleweti Tuhan bangsana gundari nari seh rasa lalap. Tupung sisehken persembahan taman Tuhan, mari ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 302 ayat si pemena. Mari ras kita arsada ibas pertoton artoto kita. Isehken kami pengatakan bujur kami man bandu Tuhan. Sebab te kami maka kami ngasup mereman bandu. Arkiteken leben go yaloken kami ibas kamnari. Pasu-pasundu Tuhan kerina dahin sini dahiken kami. Pasu-pasundu gerejandu ibas makeken persembahan nenda. Tuhan pasu-pasundulah kerina kegeluhan ngawani perpulungendu. Simberikan kesehatan, sin cukupkan rezekina, simulahi ia ibas perbebenna, simberikan gegeh ibas ngalaken kerina sila bagi ukurna. Gela ula benai kini tekena tapi tetap paguh man Tuhan saja. Ketedahan ate guna natang tuah pe Tuhan sinikap kenca. Ketedahan ate gelah anak-anak pe terajar Tuhan singatur kenca. Bagi pe orang tua tetap tutus guna ngajari anak-anak. O Bapa si mada kuasa, pasu-pasundulah kami kerina rasa isi jabu kami. Bagi pe kerina serayan Tuhan ersikap dahi kendahinna. Bagai pe perpulungan du ersikap kerina jadi pengikut Kristus si setia. Bagai pe pengurus si irdahin i tengah-tengah gerejandu tutus kerina guna ngikutken ras ndalanken pedahandu. Pemerintah kami pe bangsa pemerintah ibas negara kami Indonesia enda. Kam singajari ia Tuhan. Jana ia penggit erlajar arah katandu. Gelah kegeluhan nape tetap sentudu ras singena atendu. Ersikap ka ia guna dahiken dahin si mehuli. Gelah terulin kerina sini dahiken kami si bas masa si genduarienda asangken si enggo-enggona. Endam Tuhan pertoton ras pengendesen kami. Pasu-pasundu kami guna ngikuti pekan doa warisi peempatkan warisi pepagi. Gelah lalit alang abad kaipe kerina kami tutus ngikuti sa.
pasu-pasundu kami Bapa, alemindu kerina salah dosa kami, sebab Yesus Kristus Tuhan, si engkau ngajari kami ertoto, ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipe badiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Geluhkanlah geluhndu selaku serayan Tuhan, bagai pengawani perpulungan ibas pertoton. Dibatan dengkehken pertotondu, guna ngasuk kam dalanken pedah di bata enda, alukenlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Di bata si mada perkuah ate, si engkau nenahken kam, ku kemulianna si rasa lalap ibas Kristus. Jadikan kam serta, megegeh dengan paguh, ia nge si mada kuasa, seh rasa lalap. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, kebaktin pekando anta ibas paksa endang bokadung, si uputika pekando anta ibas wari si pepagi, mekapken wari si peempatken. Tuhan si masu-masu kita kerinana, bejuah-juah, salam sehat, ras salam semangat, man banta kerinana.